Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikorere rwose, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri kano kanya turiko turavugana mu masaha y'ijoro kwigenekerezo rya 18. Ndabamenyesha ko urwamo rw'amasase rurimo kumvikana mu mujyi wa Bukavu. Ibintu byadogereye, amasase menshi arimo kumvikana muri komine Bagira. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko FARDC n'abazarendo aribo batangiye kugaba ibitero mu mujyi wa Bukavu. Abanyagihugu bo muri komine Bagira baravuga yuko urwamo rw'amasase rurimo kumvikana, ndetse ko abantu benshi cyane bitwaje ibirwanisho barimo kugaragara muri za quartiers zitandukanye za komine Bagira mu mujyi wa Bukavu. Ku masaha y'igicamunsi kuri rigenekerezo rya 18 mu kirere cya Bukavu hagaragayemo indege z'intambara z'igisirikare cy'u Burundi, za drone z'igisirikare cy'u Burundi ndetse na za drone za FARDC zari zagaragaye mu kirere cya Bukavu. Amakuru rero akemeza yuko igisirikare cya Kongo, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abazarendo aribo baba batangije ibitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza umujyi wa Bukavu. Ndabamenyesha ko ubungubu ubwoba ari bwose mu mujyi wa Bukavu. Abanyagihugu baravuga ko baraye ntibuca, ndetse baravuga yuko barimo kumva ibikoko biremereye cyane muri komine Bagira, ndetse ngo abarwanyi ba M23 nabo biragaragara yuko barimo guhangana n'abantu bitwaje ibirwanisho. Ibyaya masasu menshi cyane arimo kumvikana muri komine Bagira mu mujyi wa Bukavu turabigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kuryamira amajanja ku mupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iri joro ibimodoka byinshi by'intambara ndetse n'ibifaru bikomeye cyane by'igisirikare cy'u Burundi birimo kugaragara ku rubibe rw'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare benshi kandi bafite ibitwaro biremereye bakomeje kwiyongera ku mipaka y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega bwateguje abasirikare ko bagomba kuryamira amajanja ku munota ku wundi intambara ishobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi bibaye mu gihe kandi tansiyo ikomeje kuzamuka mu mujyi wa Uvira, aho M23 yatanze nyirantarengwa y'amasaha 72 ku basirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi ngo babe bavuye mu mujyi wa Uvira. Ibingibi byose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe bikorere rwose, nyamuneka wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Mbere gato yuko aya makuru nyabagezaho idonido, ariko hari itangazo ritoya Iyakure TV ibafitiye. Iyakure TV iramenyesha abanywanyi bayo ko ifite ibibazo ishaka gukemura kandi bikomeye. Wifuza gutera inkunga ibiganiro bya Iyakure TV ushobora gukoresha nimero ya telefone iri muri description cyangwa se muri commentaire. Iyakure TV kandi irashimira abanywanyi bayo bose. Muri kano kanya rero reka tubagezeho amakuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu buseruko bwa Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Mu buseruko bwa Kongo ibintu bikomeje kudogera. Muri iri joro turiko turavugana urwamo rw'amasase menshi rurimo kumvikana mu mujyi wa Bukavu. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri komine Bagira.
Amakuru arimo kongeraho avuye ku mumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri mu mujyi wa Bukavu aravuga yuko M23 irimo guhangana n'abasirikare ba Kongo ndetse bikavugwa yuko harimo n'abazarendo. Abasirikare ba Kongo bivugwa yuko baturutse mu bice bya komine Bagira ndetse ibice byegeranye cyane n'agace ka teritwari ya Karehe ngo nibo bagabye ibitero bikomeye muri kariya gace. Muri iki gitero kandi cy'abasirikare ba Kongo biravugwa yuko za drone z'intambara zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu duce bikekwa ko M23 yaba irimo kugenzuriramo iyi mirwano. Hari za bombe zaguye mu mujyi wa Bukavu ndetse amakuru akemeza ko zatewe na za drone z'igisirikare cya Kongo zifatanije na drone z'igisirikare cy'u Burundi. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku aravuga ko kuva mu rukerera rw'irigenekerezo rya 18 mu mujyi wa Bukavu harimo kugaragaramo panike ndetse ngo indege za FARDC zirimo za drone ziriwe zizenguruka hejuru y'ikirere cya Bukavu. Ku isaha y'isa 10:30 mu kirere cya Bukavu hagaragayemo indege za drone z'igisirikare cy'u Burundi. Burundi nabwo bwohereje indege za drone hejuru y'umujyi wa Bukavu. Uyu munsi kandi ibisasu biremereye cyane byituye mu gace ka teritwari ya Karehe bigakekwa ko byarashwe n'indege z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'indege z'igisirikare cya FARDC. Muri teritwari ya Karehe ibisasu byagaragaye birimo kwitura mu mirima y'abanyagihugu ndetse ibindi bisasu byituye hafi y'ibirindiro by'abarwanyi ba M23. Hagaragaye za video abanyagihugu barimo gushungera agace karashwemo ndetse abanyagihugu bakavuga ko biboneye indege z'intambara za FARDC zirimo kumisha urufaya rw'amabombe muri kariya gace. Muri iri joro rero ibintu bimaze guhindura isura. Drone z'igisirikare cy'u Burundi ndetse na drone za FARDC biravugwa yuko zirimo kurasa ku birindiro by'abarwanyi ba M23 ndetse abasirikare ba Kongo n'abazarendo nabo bakaba barimo kumisha urufaya rw'amabombe muri komine Bagira mu mujyi wa Bukavu. Iyi mirwano ndetse no kurasana gukomeye birimo kubera mu mujyi wa Bukavu bije bikurikirana n'itangazo rikomeye cyane ry'abarwanyi ba M23 aho bavuze yuko FARDC yamaze kugota abarwanyi ba M23. Mu itangazo M23 yasohoye yavuze yuko abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC barimo kugota ibice byose M23 irimo. Bwana Lawrence Kanyuka avugira M23 yavuze ko abasirikare b'u Burundi barimo gushaka kugaba ibitero mu mujyi wa Bukavu. Ibi bitero rero birashoboka ko ari byo byamaze gutangira aho abasirikare b'u Burundi barimo gukorana na FARDC. Ibi bitero kandi bije bikurikirana n'umwuka mubi cyane urimo kugaragara hagati y'ubutegetsi bwa Kongo n'abarwanyi ba M23 ndetse izi mpande zombi zikaba zirimo kugaragaza yuko zigiye kwinjira mu ntambara ikomeye. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko ubungubu ari bw'intambara ya nyayo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo kubera ko impande zirimo kurwana zananiwe kumvikana. Nshuti banywanyi ba Iyakure TV, kugeza ubu turiko turavugana muri aya masaha y'ijoro ku igenekerezo rya 18 ibintu nibicika mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 barimo guhangana na FARDC ndetse n'abazarendo. Impande zombi ntacyo ziratangaza kuri iyi mirwano ikomeye irimo kubera mu mujyi wa Bukavu cyane cyane muri komine Bagira. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku akomeje gukurikirana iby'iyi mirwano, turaza gukomeza kubagezaho aya makuru. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko abasirikare benshi b'u Burundi n'ibitwaro biremereye cyane bakomeje gusatira umupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iri joro ryo kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa karindwi, ibifaru by'intambara ndetse n'abasirikare benshi b'u Burundi baryamiye amajanja ku mipaka y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Amakuru twamenye nuko inama ikomeye cyane ya gisirikare yabereye mu ntara ya Kayanza yanzuye yuko Uburundi bukomeza kuryamira amajanja, ndetse ko abasirikare benshi b'u Burundi bagomba kujya ku mipaka y'u Burundi, aho ngo bagomba gutangira inyeshyamba za M23. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko M23 niramuka yigaruriye agace ka Uvira nta kabuza ngo izagaba n'ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Muri iri joro rero ibintu ntago byoroshye, harimo kugaragara ibimodoka byinshi cyane by'intambara ku mupaka w'u Burundi na Kongo, harimo kugaragara ibitwaro karahabutaka, hari ibitwaro by'igisirikare cy'u Burundi bishinze ku mupaka w'u Burundi na Kongo, kandi iminwa yabyo yose yerekeje ku mujyi wa Uvira. Amakuru atugeraho akemeza yuko abasirikare b'u Burundi bahawe amabwiriza ko umuntu wese ushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi agomba kuraswa. Uku kuryamira amajanja kw'abasirikare b'u Burundi bije bikurikirana no kuba M23 yamaze gutanga nyirantarengwa ku basirikare b'u Burundi ndetse na Kongo kuba bavuye mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 bavuze ko biteguye kurengera abasivile barimo kugirirwa nabi na FARDC n'abarundi mu mujyi wa Uvira. Bwana Lawrence Kanyuka yavuze yuko FARDC n'abarundi bahawe amasaha 72 gusa ngo babe bavuye mu mujyi wa Uvira. Biragaragara rero ko intambara karundura igiye kuba muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse impande zose ziryamiye amajanja. Abihweza iby'iyi ntambara ibera muri Kongo baravuga ko ubungubu noneho ari bw'intambara igiye gutangira, ndetse ko impande zihanganye zigiye gukocorana mu buryo bwa nyabwo. Intambara karundura nibwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Hari amakuru arimo gutangazwa yemeza ko General Pacifique Masunzu wa FARDC yaba yamaze kugera mu nyeshyamba za M23, ndetse akaba yiyunze kuri Joseph Kabila wigeze kurongora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru rero turaza kuyagaruka ko idonido. Mu yandi makuru kandi akomeye arimo kuvugwa muri Kongo nuko uwahoze ari guverineri wa Katanga, uyu nguyu yitwa Jacques Kiyaburakatwe, nawe yamaze kugera mu barwanyi ba M23 nyuma yaho ubutegetsi bwa Kinshasa bumutumije ariko agakwepa ntajyeyo. Guverineri Jacques Kiyabura biravugwa yuko yamaze kwiyunga na M23, ndetse akaba yiyunze kuri Joseph Kabila wari bosi wiwe mu ishyaka PPRD. Iby'uyu muguverineri wa Katanga nawe wamaze kujya muri M23 nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abahoze ari abategetsi bakomeye ku butegetsi bwa Kisekedi barimo abajenerali, barimo abaguverineri, ndetse n'abahoze barongoye intara ku bwa Joseph Kabila nabo bakomeje kwiyunga kuri M23 ku bwinshi. Ibingibi kandi birimo kuba mu gihe Perezida Kisekedi nawe amaze iminsi arimo kuboroga avuga yuko hari umugambi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bashaka kumwica. Mu minsi ishize ubutegetsi bwa Kongo bwavuze yuko bwaburijemo umugambi wa kudeta, ndetse abasirikare bakuru barafunzwe barimo General Christian Chiwewe wari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC. Amakuru akavuga ko kugeza ubu ngubu abajenerali bagera ku 10 bamaze gufungwa, ndetse abandi benshi barimo gukorwaho amaperereza, bigakekwa ko bari barimo gutegura umugambi karundura wo kwivugana Perezida Kisekedi. Ibintu ntabwo byoroshye rero i Kinshasa. Perezida Kisekedi arimo kwikanga igiti n'ibuye. Perezida Kisekedi arimo kwikanga ko abasirikare bashobora kumwica cyangwa se bagatembagaza ubutegetsi bwiwe. Ni mu gihe kandi uruhande rw'abarwanyi ba M23 ndetse na Joseph Kabila nabo bakomeje kunguka imbaraga nyinshi haba mu gisirikare ndetse na politike. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Nshuti banywanyi bacu rero, mwebwe mukunda ibiganiro bya Iyakure TV, sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Mbere ariko yuko mbagezaho aya makuru idonido, ndagira ngo mbamenyeshe ko Iyakure TV ikeneye umusada wanyu.
twarahuye n'imbogamizi zikomeye ku buryo dukeneye ubufasha bwanyu. Wakwifuza kudufasha cyangwa kudutera inkunga yabinyuza kuri nimero ya telefone iri muri description kuri iki kiganiro cyangwa se muri komantere. Iyakure TV kandi ibashimiye uburyo mubyakiriye. Muri kano kanya rero reka tugaruke ku makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kongo. Inkuru ikomeye cyane, inkuru ya Rumenamabuye irimo kubica bigacika mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu butegetsi bwa Kinshasa. Ni inkuru irimo kuvuga yuko General Pacifique Masunzu wa FARDC yamaze kugera mu barwanyi ba M23. Aya ni amakuru yatangiye gutangazwa n'ibimenyesha makuru bimwe bimwe bikorera i Kinshasa, ndetse irya nino ku mbuga ngurukanabumenyi abamenyesha makuru b'i Kinshasa barimo kwandika ko General Pacifique Masunzu w'umunyamurenge yaba yagiye gufatanya na bene wabo kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aya makuru yatangiye kuvugwa kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 18. Biravugwa yuko General Pacifique Masunzu amaze iminsi arimo gutegura umugambi wo gutoroka igisirikare cya Kongo maze akiyunga kuri General Makenga ndetse na Joseph Kabila maze bakarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Amakuru atangazwa n'amasoko yacu muri M23 nayo aremeza ko General Masunzu yamaze kugera mu barwanyi ba General Makenga. Iyi ngiyi rero ni inkuru ikomeye cyane, ni inkuru irimo kurikoroza mu gisirikare cya FARDC. Niba ari byo koko General Pacifique Masunzu yagiye muri M23, byaba bisiguye ko ubutegetsi bwa Kongo bumaze gutsindwa iyi ntambara. Byaba bisiguye ko ari intsinzi ikomeye cyane ku ruhande rw'abarwanyi ba M23. Uyu General Masunzu ni umusirikare ukomeye cyane. General Masunzu akomoka mu bwoko bw'abanyamurenge. General Masunzu ni umusirikare ukomeye ndetse yararongoye zone de defense ya 3 mu gisirikare cya Kongo. Ni ukuvuga ko yararongoye igisirikare cya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Kivu y'Amajyepfo, mu bice bya Maniema, muri Chopo, muri Kisangani ndetse no muri Tanganyika. Ibi bice byose ingabo zirimo zari zirongowe na General Pacifique Masunzu wa FARDC. Kuri ubu rero amakuru akemeza yuko uyu mugabo yamaze kwiyunga kuri bene wabo bo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bakomeze kurwanya ubutegetsi bwa Kongo ndetse baharanire uburenganzira bwabo. Uyu mugabo General Pacifique Masunzu ubwo yoherezwaga mu burasirazuba bwa Kongo ryari iturufu rikomeye cyane rya Tshisekedi. Yari yohereje umunyamurenge kugira ngo ajye kurwana na bene wabo, ndetse Tshisekedi yashakaga kwerekana yuko ubutegetsi bwa Kongo butarimo kwica abanyamurenge. Yashakaga kwerekana yuko ahubwo abanyamurenge bo muri Twirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23 bagumutse ku gisirikare cya Kongo, kandi ko hari abanyamurenge barimo kuyoboka ubutegetsi bwa Tshisekedi, ndetse abo banyamurenge bakaba biteguye kurwanira Tshisekedi. Muri abo banyamurenge bari biteguye kurwanira Tshisekedi, uwa mbere wagaragaye ni General Pacifique Masunzu. Tshisekedi yari yamwohereje kugira ngo akorane na FARDC ndetse n'abarundi kugira ngo bagabe ibitero bikomeye cyane mu bice by'abanyamurenge, ndetse kugira ngo bacane umuriro ku nyeshyamba za M23 bazirukane mu bice byose zigaruriye. Ntabwo rero General Masunzu yabishoboye, ndetse nta n'ibitero bikomeye General Masunzu yigeze agaba ku barwanyi ba M23. Ubu rero biravugwa yuko yamaze guhindura uruhande, akaba yamaze kugera kwa Joseph Kabila n'abarwanyi ba M23. Mu minsi ishize amakuru yamenyekanye yemezaga ko General Masunzu yahamagajwe n'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare i Kinshasa, ndetse amakuru akavuga yuko iperereza ryari ryatangiye gukorwa kuri General Masunzu ryemezaga yuko arimo gukorana n'abarwanyi ba M23.
Amakuru dufite rero kuri ubu ngubu aravuga yuko General Masunzu atigeze yitaba ubutegetsi bwa gisirikare i Kinshasa, ahubwo General Masunzu yahisemo gutoroka igisirikare cya Kongo, bikavugwa yuko yamaze kugera muri M23. Iyakure TV ntabwo yabashije kugenzura neza iby'aya makuru yemeza ko General Masunzu yageze muri M23. Gusa birimo kuvugwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse n'abamenyesha makuru bo muri Kongo barimo kuvuga yuko bishoboka cyane ko General Masunzu yageze muri M23. Mu minsi ishize rero ubwo General Masunzu yahamagazwaga n'ubutegetsi bwa gisirikare i Kinshasa, amakuru avuga yuko bari barimo kumurega ibyaha byo gukorana n'abanzi ba Kongo, ndetse bivugwa yuko ngo General Masunzu yaba yarumvirijwe kuri telefone yiwe, bikamenyekana ko yavuganye inshuro nyinshi na Joseph Kabila ndetse na General Makenga. Amakuru atugeraho yemeza yuko inzobere z'Abanyamerika arizo zirimo gukora ubutasi bukomeye cyane i Kinshasa, ndetse ngo izi nzobere z'Abanyamerika nizo zirimo gufasha Tshisekedi kumviriza amatelefone y'abajenerali. Intasi zikomeye z'Abanyamerika ziri i Kinshasa ngo nizo zavuze yuko uyu General Masunzu yaba arimo kugambanira Tshisekedi, ndetse ngo bikaba byaramenyekanye ko akorana n'abarwanyi ba M23. Amakuru rero akemeza ko ubwo yahamagazwaga i Kinshasa, General Masunzu atigeze ajyayo, ahubwo ko iyi minsi yose ishize General Masunzu yamaze kwiyunga kuri General Makenga na Joseph Kabila. Mu gihe rero General Masunzu bivugwa ko yageze muri M23, ayandi makuru akomeye cyane aremeza yuko Jacques Kiyabura Katwe, uyu nguyu yari guverineri wa Haut-Katanga, nawe biravugwa ko yamaze kugera muri M23. Uyu mugabo ni somambike cyane wa Joseph Kabila, ndetse aba mu ishyaka PPRD rya Joseph Kabila. Uyu mugabo mu minsi ishize yari yatangaje amagambo akomeye cyane avuga ko Joseph Kabila ndetse na Colonel Nanga ari abana ba Kongo, ndetse ko ibibazo byabo bakwiye kubyigaho indani muri Kongo. Ibi ngibi yari yabitangaje ubwo yari amaze kuvuga ko u Rwanda rwateye Kongo, ndetse akifatira ku gahanga igihugu cy'u Rwanda. Ariko yageze kuri Joseph Kabila ndetse na Colonel Nanga avuga ko ari abana ba Kongo, kandi ko ibibazo byabo bikwiye gukemurirwa indani muri Kongo. Aya magambo rero yababaje ubutegetsi bwa Kinshasa, maze bamutumizaho. Amakuru yemeza ko uyu mugabo yanze kujya i Kinshasa, ndetse agahitamo kwihuza n'abarwanyi ba M23. Jacques Kiyabura arazwi cyane muri Haut-Katanga, ndetse amakuru akemeza yuko abaturage benshi bo muri Haut-Katanga bashyigikiye Joseph Kabila, kandi rwose ngo bakaba banga cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mu gihe rero M23 irimo kunguka abasirikare n'abanyapolitike, Perezida Tshisekedi wewe arimo kudagadwa. Amakuru dufite nuko Perezida Tshisekedi yabuze ayacira n'ayamira. Ibyo rwose imbwa zikomeje kubirwaniramo. Tshisekedi ibintu byamucanze mu buryo bukomeye. Biravugwa yuko abajenerali bakomeye barimo gutegura umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi, ndetse Tshisekedi kuba yarafunze abajenerali barenga 10 muri iyi minsi ngo byatumye mu gisirikare cya Kongo hazamo indyane zikomeye. Abajenerali batangiye kubona yuko bageramiwe, ndetse ko Tshisekedi arimo gushaka kubikiza. N'abandi bose batarafungwa rero ngo batangiye kunungunika, ndetse ngo batangiye kugaragaza umujinya mwinshi, ibintu ngo birimo kongera ibyago bya Tshisekedi kubera ko ngo bashobora kumutembagaza ku butegetsi bwiwe. Ibingibi byose kandi birimo kuba mu gihe M23 yananiwe kumvikana n'ubutegetsi bwa Kongo. Mu biganiro birimo kubera i Doha mu gihugu cya Katari, amakuru dufite nuko impande zombi zananiwe kumvikana. M23 n'ubutegetsi bwa Kongo bose barimo guheza inguni, nta ruhande rushaka kurekura cyangwa kwemera ibyo urundi rurimo gusaba. Aya makuru yacu rero reka tuyasoreze mu gihugu cy'u Rwanda, aho urukiko rwategetse ko Madame Ingabire Victoire afungwa iminsi 30 y'agateganyo.
urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri uyu wa 18 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025 rwategetse ko Ingabire Victoire Umuhoza afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje ku byaha akurikiranyweho. Urukiko rwagaragaje ko ibyagezweho mu iperereza bihagije ngo Ingabire akekweho kuba yarakoze ibyaha 6 akurikiranyweho anafungwe by'agateganyo mu gihe akurikiranywe n'ubutabera. Uyu mugore Madame Ingabire Victoire akurikiranyweho icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugirira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Ingabire kandi akurikiranyweho icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Uyu mugore Madame Ingabire Victoire arazwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umunyapolitike uvuga ko yashinze ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ishyaka ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda ryitwa Darufa Umurinzi. Mu kuburana kwiwe Madame Ingabire Victoire aratera utwatsi ibi byaha byose ashinjwa n'ubushinjacyaha bw'igihugu cy'u Rwanda.